Pirinač u šerpici preliti vodom i staviti da se skuva. U činiju izručiti oceđenu tunjevinu i viljuškom je skroz usitniti. Dodavati jaja, palentu i začine uz mešanje. Skuvan i oceđen pirinač umešati da se svi sastojci povežu. Na samom kraju dodati ulje. U pleh obložen pek papirom vaditi po 2 kašike smese za 1 pljeskavicu i oblikovati. Od ove količine dobije se 9 pljeskavica. Posuti ih susamom i peći na 200 stepeni oko pola sata.